Manje nuvu kanjani ngithi mina ngalimala ngashayiswa imoto yama kwathiwa hayi ayihambe iphara leli yezwa mfethu ebuhlungu kanjani ngikho ngicike phansi mfethu kwami o-driver ngababona bebamba amakhanda o-driver laba esibaklinela ama-truck yabo ngabona nabantu abasebenza khona laphana egeyithini belunguza bebuka kwathiwa sukuma sikhotheni hamba ngithi ngiyasama ukusukume ngiguqe ngedolo ngishaya isiphambano ngicele kubani basekhaya ngithi ngiyacela bogambushe boshaya ngicela ningisize madlozi ngicela ningisize uNkulunkulu yabo izinyembe zizehlele yabo ngitshe mhlawumbe naye lo muntu uzobothi hayi ulimele la ngidabukele avela atshene lo muntu yize bekude kodwa ngabona ngoba into abajwayele ukuyenza abaningi ngoba sina isithunzi sethu angifuni angayo ngiyabagxeka ithina esazenza thina isithunzi sizasekho nje bese sizifanela nephepha nodoti thina yabo ngoba indlela yokwenza ngabona washo ukuthi shaya imoto futhi iphara leli khohle ilona yizwa leyo nto futhi ihliziyo amabuhlungu futhi ungakuthi nawo siligagambusha ushaya imali. Umphakathi wadonate imali ufuna ukufezekisa iphupho lakho njengomuntu owathi mayefike la wasazisa njengengqwele yomdayisi nanenkuzimalanga yokudayisa lapha emgaqweni nosezakhela igama nakwabanye abadayisi abantu noma umphakathi wathatheka kakhulu ngokusidayisa kwakho uzimaketha ukhuluma la bafaka imali zabo ngoba befuna ukubona impilo yakhe ishintsha uzalwa kabusha. Imibukiso yalo noma ama-video kwagcinwa uyothengelwa istock. Yes. Emva kwalokho awuphindanga wabonakala siphindanga sabuya sazokhuluma nabantu ukuthi kuqhubakalani ngempilo yalo muntu imali zabo zihambe ezafika phi ngabe ziwenzile umsebenzi ngabe awenzekanga umsebenzi. Namba abantu abakufakela imali njengamanje uzihlangula uthini kubo kwenzakalani kwentakalani. Okay babo lishuthi njoba nasibona nestory engangisengile shuthi la eThekwini kuhamba kanje umuntu udayisa kudinga ukuthi ube nepermit azange ngidalule lo ukuthi ipermit ngangi-apply ukuthi ngibe nayo ngoba manje uyapplyela misuba nayo manje inkinga yami ngangisalinda ukuthi ngithole i-ID i-ID yayikade ilahlekile yabo shuthi ngangisengidayisa kwaqhamuka amaphoyisa la uthuma omasipala asebenza ngaphansi kweTheku lo maphoyisa lawo ukuthi-ke ukuthi kumekade efikile la nidayisela khona ningawabaleli niwanikeze lo osuke beyokudinga ngoba manje sekuyicala ngoba manje i-permit mungenayo i-permit lo osho ukuthi into osuyenza ingekho ngathini ingekho permit ngayibeka kanjalo ayikho permit yabo shuthi kufana nokuthi ngiyafraud yabo manje ngadinga ukuthi ngibanikeze lo msebenzi engiwusebenzile nayo imali ngangisengiyakhile ngabona ngoba imali engangisengiyizuzile kwaku-1500 ngoba ngangijwayele ukwenza u-500 400 a day kodwa ngoba lo engangithengile wakwazi ukuthi ngenze imali engangakaze ngenze ngoba ngangijwayele ukwenza u-400 500 njengoba ngangisizile nangipha le mali lengathenga izinto ezinye engangakaze ngiyithenge ngangisengikwazi ukuthi ngenze u-1500 ongokuthi okunye ngangisengikwazi ukuthi ngibanikeze nanemali ekhaya ngifone ngihlangane nabo ngibanikeze imali ukuthi bazi banithi ingane zami ngoba ingane zami ezinye ngangakaze ngizenzele eyodwa ngangiyenzela ngisasebenza Transnet lezi ezinye ngangakaze ngithengele ngisho amaphedi ngisho amanapkin ngisho ini yabo kodwa njoba nani seningisizile nanginikeza nangipha imali ukuthi ngiqale phansi kabusha ngistart sami ngikwazi ukuthi ngiyothenga into engizokwazi ukuthi ngiyiphilise ngayo ngakwazi ukuthi ingane zami zibone ukuthi ubaba ukhona uyasithanda kanti kuzokwenzeka lo amaphoyisa angithathele isitoko sami
ngawa kanjalo bayabalalela, hhayi ukuthi mhlampe ngaspema noma mhlampe wenzekalani, cha. Sathathwa ngokuthi ngangenayo ilayisensi yokuthi ngidayisele emgaqweni. Abantu ama-South Africans amaningi a-struggling ukudayisa noma ukuzisebenza emgaqweni ngenxa yokuthi kuthiwa banawo ama-permit, kodwa abantu bokufika kuliqiniso elingephika ukuthi bona badayisa emgaqweni. Ungathini kubantu noma kuwona amaphoyisa, wena ukubuka kanjani lento? Inkinga ikuthina bantu bala, lento ngingayibekisa kanjani? Ngingayibekisa nangokunta kwamakhanda. Siyayinyeza thina abantu abamnyama kuna abantu bokufika abasuka ngaphandle, ongangokuthi labantu bokufika akanqeni umuntu ashuthe itende lapho, inde afake elinye itende eceleni, omunye afake itende, akwazi ukunta ikhanda, athole lo 20 rand itende noma lo 40 rand, 100 rand, akanankinga nalo. Thina sibona kuwunzima lo kuthina, kanti leyo nto leyo isuke iyisinkwa kuwena, kunokuthi uhlale ekhaya udle ukudla osukuthenge kwey'ngane, kufuneka ngoba lo kudla lofuneka ufide iy'ngane, kodwa wena uzobangisana ney'ngane. Kanti manje kube nawe uyakwazi usuphumele lo tende lelo, upatanise uthole lo 100 rand, 200 rand, sekuyimali mekuphela kwenyanga, yabo. Kodwa manje thina sikubonele ngazuthi hhayi ngeke senze into umbambezelo 100 rand ngosuku, ukuthi ngosuku. Leyo nto leyo iyona le esuke isikhubaza thina abantu abamnyama, sigcine sesigxeka abantu kufika sithi basithathele umsebenzi, basithathele ukuthi bavume imali ey'ncane. Leyo mali encane iyona ekwazi ukuthi ibeke isinkwa ekhaya, ekwazi ukuthi phela konyaka isuke sekuyimali enkulu leyo. Kodwa manje thina sifunani into ey'sheshayo. Nakhu-ke wena-ke usuyazama-ke uyavuka uyodayisa, amaphoyisa akini ansonda ayakuphuca. Ayangiphuca. Kuthiwa yini-ke leyo? Lokho akukho right, ingakho sinehleli sisonke nabantu esasidayisa nabo emakesi, sibone ukuthi kubi. Ngibabona beqhamuka netruck, bathatha izinto bayiphahlaze phansi, bayithathe bayigcwalise ematragini. Leso sitoko sonke leso kufuneka engabe uzofida abantu basekhaya ngaso, ngoba phela sukuyibhatanisela ngaleso sitoko usithengile. Bona sebasithatha basifaka etragini bosigcina la besigcina khona, ngoba phela hhayi ngeke ngithi bazokuthatha bokulahla, ukudla akulahlwa ngoba kusuke kuwukudla okufresh lo okusuke kuthathwa kugcwaliswa la ematragini. Leyo nto leyo siyibuka ingekho right. Ingakho ukuthi uhulumeni asingenelele kuloko, ongenani kube khona indlela angenza ngayo ukuthi sikwazi uku-aplayela, sithole ama-permit ukuze sikwazi ukuthi nathi sifide imindeni yethu, ngoba phela imisebenzi eminingi manje sekukancane ukuthi uyithole, ngoba uyakwazi ukuthi uhambe uyo-aplaya, uthole unesitifiketi, uhlele une-degree, uhlale naye ekhaya. Kodwa manje uma uthola ithuba lokuthi udayise ngama-fruits, uzohamba udayisa ngalo, ngoba ufuna ukuthi uy'philise uthole isinkwa, yayibo leyo nto. Ngeke ulinde ukuthi ngosengiqashwe kade kodwa o-aplaya, kodwa manje awukutholi ukuthi uqashwe, shuthi ufike ku-50, yabo, uze uthole ne-grant. Kuthiwa ugumula ukhonkolo izolo ulaxaza phansi, uthathaphi ukhonkolo? Lo kwakhonkolo professor, kwaba buhlungu kakhulu kumina. Ngangayitshela ukuthi ngangakaze ngiyitshela ukuthi ngofaka ukhonkolo empilweni yami, nanokuphuka nje ngangikaze ngiyitshele, into engade ngibukela kude leyo. Kodwa ngathuka isiyenzekile kumina. Ukwenzeka kwayo kumina shuthi njengoba kade ngisho ukuthi isitoko sami sasikade sithathiwe, shuthi ngabona ukuthi ngoba ngangikade ngichazile ukuthi angisafuni ukuphila ngempilo ukuthi ngihlukumeze abantu, ngithathe iy'khwama zomama, ngithathe iy'khwama zabafethu noma zodade bethu, ngithathe amafoni. Angisayimisele ngokuthi ngiyiphilise ngenyembezi zabanye abantu. Ngakhetha ukuthi ngibuyele back, sokuthi ngihambe ngiyoklina ama-truck la ade ngiklina khona ama-truck, yabo. Shuthi ukufika kwami lapha ngifike i-security isi-tight,
yabo akusavumelekile ukuthi singene ngaphasi ngoba sekukhona abafethu abasonelayo. Thina umsebenzi laphana siyawucela sibasize abanye odriver ngoba kusuke kusuka odriver bangaphandle abasuka le kwezinye indawo abangazazi indawo la emawash bay la kwasha khona ama-truck. So sibafika bayaphuthuma sebeshawa isikhathi funa azolayisha lowo mbila lo awuthatha ubuyisele isho eMozambique noma eMalawi. Sina-ke besiwusizo ukubona ukuthi siyabaklinela i-truck ngoba ingeke ulayishe ukudla phezu kokudla okudala. Funeka ulayishe kwi-truck eclean. Shuthi besibasiza kanjalo. Mise kuba khona abanye abafethu abazenza thina abangena ngazuthi nabo bazokwenza lo msebenzi esiwusebenzayo. Bona mesebenza njani bafike baphahlaza amawindi ngale kaso driver ephumile eyongena ngaphakathi esolanda ithikithi lokusalayisha. Bona sebethola ithuba lokwenza njani lokuthi baphahlaza iwindi angene ngaphakathi asasisikhwama asasifoni asazi ongawukuthi ngolunye usuku kangicelile idriver ngithi ngeke-clean okushuthi ngiclean kwikhoji lokuqala ngathi sengijombela kwikhoji lesibili ngiphakathi hayi iwindi-ke akulula ukuthi ngilizwe meliphahla muse ekhojini ngoba made lama-truck esoclean ayilayo kuthiwa ama-concentrator alayisha impahla enkulu. Labantu laba bacishe bangibulalisa ongokuthi udriver waphuma enyanile ngazuthi mina shuthi i-setup lento engenzile ukuthi ngicela ukucleana ukuze abadlulayo babone sikhona umuntu ocleanayo kanti bona labantu bazoganga bangena e-truckini ngewindi bathatha isikhwama sakhe ifoni yakhe bathatha uwallet one-license ne-permit yokuya la eSouth Africa. Yabo phuma udriver uphuma ulwa nami yabo. Shuthi ngimchazele ngithi mina into engayenza ngingakwazi ukuthi ngiclean igama lami ngoba nabafethu abanye abangekho la sebesitholile umsebenzi sebeyodayisa ngibacleanele ngoba manje ngiyabona ukuthi namaphoyisa asiyazonda asusa manje asiphume sami njengoba sekuqine kanje umthetho lapha ngaphakathi ngingasafuneki ngoba manje abafethu abaphahlaza amawindi iwindi le-truck libiza kakhulu. Abanye bathatha iy'ntambo lezi zama-lights asitshele udriver sibafethu siyasicela umsebenzi incleanele sinikeze umbila kodwa manje nibuye nizosithathela iy'ntambo. Uyazi le ntambo uma uyikhiphile etruckini mise ngihamba la freeway umndeni wakho noma umndeni wakini ungilandela ngemuva mina njengoba ngihamba ngingasakhanisile ama-lights uzongibona kanjani emgaqweni ukuthi angibrekile ngoba manje nina seningithathela iy'ntambo lezi zama-truck. Futhi leyo nto leyo uyabulalisa nje umndeni yebo lona. Manje abafethu laba abakwenzayo leyo nto bayenza ngoba befuna ukuthola lezo y'mali lezo esibabhema. Abasasicabangeli thina abacabangeli nalabantu laba o-driver ngoba manje le nto asuke yenza usuke emfaka kwi-risk uyambulalisa is-either uyambulalisa is-either umise ejele impilo yakhe yonke ngoba manje uma kwakhe imoto ayiboni ukuthi uyahamba iqhamuka ithelile iyangena freeway uyashona bonke abantu njengoba hlezi kwenzeka yini etala leyo lo osekade thina uyophatha uzofika uthathe intambo lezi ifike yenza njani yenza isikhipha umphefumulo wabantu sinza ukuthi ngakukhululimi yazi ijulile lento mhlawumbe umunye ngangayizwa mina ngiyangibona abafana befika ney'ntambo bethi bayikhiphe ema-truckini lento le bese engakusho ijuli kakhulu ungawukuthi isibulo esikhiphe umphefumulo eminingi izingozi ezenzeka emgaqweni ezenziwa ama-truck ngenza ukuthi isuka kulapho encane mfethu hayi kusingenzeka zenziwa yona lezi zinto ngoba ungawukuthi bafo abanye abafethu abafundile babona abanye benza naye mesesi hayi nami ngingayenza lento yenza uSibani bani hayi nami ngingayenza lento esiyasenza sisakhulu uSibani bani ushayela imoto hayi nami ngingayishayela uSibani bani ukwazi ukusashontsha imoto ezena la hayi nami ngingakwazi nakhona ke lemgaqweni ukukhona lokuthi hayi uSibani bani wenza ukuthi ngingahlulwa yena ukuthi ngikwenze akwenze kanti useyotshontsha intambo manje kanti usentshontsha intambo yama-brake akazi
Hayibo. Yebo lonto uthatha intambo ama-drake uyaphuma udrayiva okay uyasishaya isikhathi funa phuthuma eMalawi funa phuthuma eMozambique shaya ihosa kumina ngiyabonga mina ngithatha umthwalo wami ahambe kanti udrayiva uhamba intambo yamabhreki ayisekho uyayihlaba itruck usuya kustop uyama i-truck ngoba ama-truck amaningi abhrekani ngomoya iyaphampa i-truck iphampa igcwala umoya ikwazi ukuthi ibhreke ayifani nemoto ovele upress ibhreki yizona-ke inkinga ekade edalwa kakhulu ama-truck engangokuthi kuze kubhlenywe iy'nkampani ey'sevisa kancha amaphara enza okuronke ukuthi angene ngaphakathi lapha njengoba ubona ku-street kanje manje ngathi asihlukunyezwe amaphoyisa ngoba bakhona obhuti abahlala ngasekhaya babehlezi bengitshela ukuthi funeka ubuyele ekhaya ngoba manje uyabosi lento izogcina isikufake ebungozini omngakanani yabo ugcina ususejele nawe siyakubona ukuthi uyayiphantela la awubambi ngophahlaza mawindi aze kufike complain ihlezi kufica usendaweni eyodwa la kulayishwa khona ukudla okwenza izinto ngoba ukolweni wakha isinkwa ufla wenza into eningi nombila lo wenza impuphu konke lo yabo bayazi ukuthi ngisuke ngizoyilandela lokho mina bodwa bakwazi ukuthi bangitshene ngokuthi bayangazi ekukhuleni kwami yabo ukuthi ngumuntu onjani yabo manje babehlezi bengitshene nami ngibachaze ukuthi bafethu anginankinga mina ngiyabazi abafethu ngizobatshela kuyinkosi kunzima ukuthi ngikuthathe ngisimina nangu umfethu yabo ngoba manje lapho ngizakhelani ugcobo shuthi inzondo ungawukuthi wena uzosusha imoto usubhekele athumela abafethu bangikwazi ngife iphele impilo yami kodwa manje ngisiza nini wona kuzodingeka ukuthi nginisize ukuze zizoncipha lezi zingozi ezenzakalayo emhlabeni ngoba manje bampimpa kwami lapho kuzokwenzeka ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke sithole umsebenzi ozokwazi usiphilise ngoba nathi uyasiphilisa ngoba siyakwazi ukuthi sidle sithenge ukudla sikwazi ukuthi sibheme njengoba sisikhathi siphilela ukubhema kodwa kusafanele namanje njengendlela esengibone ngayo njengoba ngichaza ukuthi ingozi beyiphuma abanye begibela i-truck ihamba edlundula le ntambo njobe i-truck ihamba edlundula le ntambo udrayiva asijephe esibukweni mesijephe esibukweni akasami ngoba uyazi ukuthi ukuma kwakhe usubaleka nale ntambo le ntambo ayoyidayisa malini uyoyidayisa u-60 rand no-50 rand yes hayi kusoyidayisa iyona uyoyithatha uyoyishisa wenza ikhopha cabanga leyo waste leyo mengisi ngiyambuza udrayiva uyachaza bhuta le ntambo le asilento ubuyazi sika le ntambo ibiza kanjani igijima ku-1600 2800 yes and futhi le ntambo lezi hayi ukuthi ithengwa abantu umuntu ophethe enkampanini ithengwa ibona ephaketheni lapha yezo mfethu ucabange leso sihluku leso uzofika umtshontshele intambo namhlanje uyahamba okay uyale arestayele eMalawi ngedlozi la kubo shuthi angakungenzeki i-accident uzofika ayithenge ngemali yakhe ngobani namaphoyisa amemvale emgaqweni azofunani azobuza indoda awukhanyisile ngane i-truck yayibo lonto izona zonke ke ezinye izinto ezazingenza ukuthi ngobuyisa umkhonto cha nama akube khona engikwenzayo ukuze kuzobonakala ukuthi angikho kulento le yokuthi ngicela phansi ama-truck ngicela phansi ngoba mugcile kulezi zinto ezirong ubulala nanombuso ngoba phela kushona abantu la endleleni yabo kushona odade bese kushona obaba bese kushona ingane zethu ukhanda izintandane manje ukhanda izintandane ngento encane wena ukuthi uthole lento ohamba obhema okungiceka kakhulu ukuthi bayithatha lento ohamba boyishisa shuthi meyishisa kuzofuneka tshontshe ingaki ezo-8 shuthi ama-truck amangaki lapha njengoba i-truck iyodwa iba nentambo eziwu-2 yayibona nje ama-truck awu-4 lawo ma-truck awu-4 lawo ngeke ukuthi kulawo ma-truck awu-4 ayikho ezokwenza umngozi labantu njoba umusi u-addicted kuyiwunga kufanele kuyibheme zonke insuku shuthi unyaka wonke
uphila lo msebenzi okuthatha iy'ntambo ematrageni unyaka wonke, ungaki umonakalo wakhayo lapho, ungaki umonakalo obhubhisayo lapho, yabo. Ingakho ngithanda ukuthi nabafisa abayibona lokho lesombe engiphezu kwaso, hhayi ngoba ngibaxeke, kodwa bakhule ngomqondo, babone nabo ukuthi kubi, akukho right lento abayenza ngoba manje babulala abantu. Iwunga yona yonke indawo, yona yonke into mfethu, angifuni uqamba amanga, imbulalazo mfethu, ngoba manje icabangisa into manje uyenze. Yizo lonto mase ukuthi ngesikade usuyayisola ukuthi ngakwenza ukuthi ofana nanokuthi uthathe ifoni uyidayise usayi ngizoyikhipha, kodwa usuke uyikhohlisa wena. Yebo lonto ngobani le isuke inosasanism, akwenzeki ukuthi uzohamba uyikhipha lonto, yabo. Manje laba bagcina kuphahlazeke iwindi, wena uphakathi wagcina usihlangule kanjani yonke? Okay, shuthi aphume ngokuthi udriver uyangazi ukuthi umuntu ophantha kanje, akusho lokathi noma mfethu njengoba kade ngicela bungikhohlisa, ufuna ukuthi laba bazobe bedlula ngemoto bangaboni ukuthi kukhona okwenzakala, ngoba phela wena umuklina la shuthi kuzobe ngasimvumo umini kunezile. Ithi mina bhuda ngeke ngikwenze into enjalo, ngiyiphuce isinko, ngoba phela fana nokuthi isinkwa sethu lesi ukuthi sikline sinezana, ngoba akuwona umthetho loyo. Bona basicabangela ngoba nisisuke silambile, sifuna ukuthi sikwazi ukuthi sithole lowo masenti sothenga ukudla, yebo lonto. Basicabangela manje mase ezophuma esekuphahlazekile into zakhe engasekho, sekukubi lowo. Ngabona ukuthi ngikwayibona laba benze lento bayangiqhasa, bangibulalisa, yebo lonto. Ungawukuthi kube wayephuma esase isibhamu engidubula, ngangizoshona kanjalo. Ila ngabona khona ukuthi lento iyingozi kanje kanti, yebo lonto, ngoba kube omunye umuntu wayengaphuma athathe isibhamu sakhe angidubule, athi mina ngimenza isilima la, ngizosikhipha isikhwama sakhe, ngizoyikhipha i-driver's license yakhe, ngizoyikhipha i-ID yakhe, yabo. Ngoba manje mina ngicela uklina, kodwa manje sekuyaba kuphela 20 minutes sekuphahlaziwe iwindi, angibonanga kanjani. Ngachaza ukuthi angizange ngibone ngoba ngangisengiqedile ukuklina kule container ngaphambili, sengikule ngemuva. Mungila container ngemuva ungaphakathi awuzwa umsindo ophahlayo iwindi, ngoba ngiye ngihlale nabo abafethu ngibezwe bexoxa. Iwindi mebeliphahlaza abaliphahlazi ngetshe, abaliphahlazi ngenduku, baphahlaza ngenye into ekuthiwa ibhomu. Lento ekuthiwa ibhomu mfethu ngingayichaza kanjani? Sengenzele kwabantu abangayazi, kusuke kuyinto emhlophe ephuma emotweni, ethathwayo ifike iphahlazwe, isuke isindala kodwa emotweni iphahlazwe, ibizwa ngokuthiwa iplug, bayiphahlaze ngetshe ibe ingcuku piece. Iyabayithatha-ke eyodwa uyishaye ewindini, uma uyishaye ewindini, iwindi liyakreka lingawubanga umsindo. Shuthi umuntu usufuna ukuliphahlaza, ungaliphahlaza ngesibhakela noma ngendololwane. That's why ngingazange ngikwazi ukuthi ngibuze umsindo, ngoba ukube babephahlaza ngewindi ngangizozwa ngibakhuza. Ngamchazela kanjalo, shuthi wabona naye ukuthi hayi uqinisile lubani, yabo. Ngasho ukuthi kodwa ngizokuzwela mfethu uma ukuthi ngiyalithola ukuthi obani, ngoba hlezi ngikubona ufika la uzodeliver noma uzolayisha. Ngaqhunywa kanjalo. Silk, wawusebenza Transnet, kufakiwe uniform yakwa Transnet. Njengamanje uyabuya usuliphara, ungcolile, uzongena ngaphakathi eTransnet, uzowasha amatraki, uzoklina amatraki, uzothatha umbila ufake esakeni uthwale. Njengamanje phakathi kwakho nabasebenzi baseTransnet sekuzinto ezimbili ezahlukene. Uma ubona abasebenzi baseTransnet, mhlawumbe umuntu eyongena emotweni yakhe noma begqoke uniform, isiphi isithombe besifika ekhanda lakho? Mfethu, yabo lo wabuza omunye umbuzo mfethu, owathi ungiphatha kabuhlungu, ongokuthi ngisasisimo esimile khona la esilila khona amatraki, kudlule abafethu abangena ngemuva kwami. Ngithuke mengibabona
bedlula bese bephese amaveni lawa khona kuyibona sebeshayela. Umuntu ekade ngingaphezu kwakhe ngomsebenzi mesikhishwa ngaphakathi kuthiwa sihambe siyosebenza ngoba besikhishwa nga-2 sihambe siyosebenza. Sibona bahlala ngemuva kube ukuthi badlulisa amathuluzi, thina kube thina esimukela amathuluzi, sivula amatipi, sivula ukuthi silungise umsebenzi. Kodwa ngathi ngimbona omunye ubafo ohlala eMlazi sekuyena useyashayela manje, sekuyena osepointa abantu. Ngasho ukuthi iyangilimaza lento ngene. Buka ngabe ngikephi, ngabe nginomuzi wami, ngabe ngishadile, ngabe ngikude, ngabe angihlupheki, ngabe angibahluphi abazali. Yebo lonto mhlampe nobaba la njoba ahambe mhlampe ngabe usaphila ngoba ngendlela engithanda ngayo wayengafuni lutho ngami. Ongawukuthi ngisho omakhelwane babe sebeze mekwenzeka into encane elokishini mhlampe kuyilento yeforum mhlampe khona laqezwe khona, mhlampe nami ngizosuspectwa ngoba sihlala sonke endlini siyaphinda spema khona. Nathi ukuthi hayi ngusika bekhona njengomunye uDaisy owafika khona iforum ekhaya isizongithatha ifuna ukungibulala. Ngilona elafike langikhava. Bathini bathi umfana wakho wazi ukumkhipha ngefine 15,000 uyamduda lo fine 15,000. Ngangikade ngichazile evesela ukuthi ngaye ngaba nebhadi ngihamba ngemoto kanti ubafika ngihamba naye wayepheza isibhamu ephumile amaphoyisa asesha kanti azothola isibhamu esakwazi ukuthi singibophe esenza ukuthi ngize ngigcine ngilahlele umsebenzi wakwaShasnet ngoba kaShasnet hayi ukuthi ngaxoshwa ukuthi ngitshontshe noma kanjani, cha. KwakuDisemba usivaliwe emsebenzini kwatholakala isibhamu kuyimoto engangihamba nayo kanti manje lesibhamu lesi sirajiwe and futhi asikho emthethweni. Isona lesi sakwazi ukuthi ngibe ne-criminal record. Understand please. Lokho okwenza ukuthi ngiluze ithuba lokuthi ngiqhube ne-career yami yasemsebenzini. Awusitshela ngegame kaKolo, ngegame yambila, ngegame kaFlower. Uma niklina lapha ushukela also ushukela nathi ushukela futhi uphuma nawo lapha. Nomanyolo phezulu. Lezi zinto lezi mawuyitholile bezenza malini kanjani, imali kuphi kuzona? Mfethu ongakuthi umanyolo ngisebenzile abantu rich kodwa sabona ngesikhathi ongakuthi isaka lamanyolo i25 gishima ku 1,800 ngo 2,000 kodwa thina siyidayisa malini o 60 rand 70 rand. Yeso mfethu asazi asinalo ulwazi. Abantu akade besibasusulisa kakhulu ilabantu bangaphandle. Siqayile abantu bangaphandle besayi udayisa 70 rand nazo kunezo 80 rand wenzelani ukuthi ungabisadayisela lo munye udile naye kuphela. Alayisha amasaka azagcwala abinqumbu i-Audi taxi eyodwa yakhe yale kuMozambique noma koTanzania ayilayisha igcwale umanyolo ahambe nayo uyowenzani uyoshaya ibhizinisi ngakubo ngathi. Yebo lonto yize thina sisuke kade singawutshontshe sisuclean ematruckini ngoba itruck isuke kufuneka ihambe iyowashwa thina simcela ubuda sicela ukuthi ngicleanele buda khona ngizokushayela nanekhanda clean nekhanda ngitholele ukuze sikwenzeke lokho yabo. Thina kodwa besingaboni ukuthi lokho sikwenza sikhuphukisa abanye abantu abaseceleni. Yebo lonto ayibona sibenzise le imali and futhi lo msebenzi unemali ngoba nawo ukolwe lo wenkukhu lokudla banezinkukhu bona abahayi ukuthi bokhanda mhlawumbe izinkwa noma wenzani bona banezinkukhu ongakuthi bebeze bakhuluma omama la emakethe noma emarenki bathi ukolweni umbila awuboni ukolweni inkukhu iyachamisela kuphela. Yezo ishaya amaqanda agcwala igceke. Yezo mfethu ingane akasawathenga amaqanda asekhiqizwe inkukhu zayo njengolamthuthu kodwa kusuke kuyinkukhu ezulu athina ithamba ibe inone ibe namafutha isuke idla ukudla okurich. Yizo lonto umbila nje awuliboni idlalayo uma ukuthi mina mengihamba nomfethu ngiphese mina ukolo iwheat
yena phese umbila umina ngizodayisa kuqala kodwa umbila wona kade sazi ukuthi into edumile umbila lo weyinkukhu iyona into edumile le esiyazi ukuthi umgqazo weyinkukhu hayi wona obizayo yabo lonto kodwa mase kufika lokhu sebekuneza impuphu zabo babona hayi lento yona enonisa kakhulu ongakuthi ikwenza kube health ngoba lento yenza yakha ngisho ama Weet-Bix yabo lonto umbila wona wakha ama Kellogg's yabo lonto yeah iyona enye into engibonile le ukuthi inzuzo yona besibenzelile abantu ngawo lo fesu. Cha ukuthi ngusinawane nje usuke uphilela ukwenzisa abantu inzuzo because nalabo abadayisa ihunga nibenzisa inzuzo kakhulu. Yeah, musinawane bafo ngingasho kanjalo ngoba kukhona abantu manje abanemoto ngale beside ukuthi udayisa ihunga ngokuthi yena umlaba wabona into egrand ephezulu sinawane uyayithenga ngemali encane la emarket sikhona umuntu nje osuke emlazi noma usuka kaMashu usukwele nje ukuthi uzogeba uphese 1000 ephaketheni uyazi leli 1000 uzobuyela ekhaya nezinto mhlambe za 5 blocks u5 blocks 5k yizo lonto kodwa kayena kade phese 1000 yini ngoba uyazi usinawane into enomqondo omncane into engizoyisi wanya ingidedelele mayibhemile nje kuphelile ya ngiyabazi abanye bahlala lapha ngase ayisesa amazayizayi lapha umuntu nje ontshotshela ifoni ifika idayiswa khona same time phese ifoni phese iPhone phese ifoni ya 15000 phese ihamba 1.5 phese icabange leyo nto leyo yebo kodwa wena umujabulela usubone lawo maphepha lawo yebo awuboni ukuthi phese lento wenzayo iyabheda ngoba phela lento le iyabheda sokumsangano uzibone nini uzibone ngale nkathi ungasayibhemi ihunga ngoba phela ihunga ungayibhemi uyakwazi ukubona izinto oyilo stack zona uyakwazi ukubona izinto ama-flop wenzile yabo lona kodwa mukuyona ugxile kuyona wabona ama-flop wenzayo ongokuthi ngisho ukuza la isibisuke usase isinqumo esikhulu ukuthi uze uzoshare istory sakho nabalaleli usuke usubonile amaphutha usuhambe wona wawenza yabo usufuna ukuthi ukhule nabo bakhulise nangenye indlela njengoba ngithi mengishare istory sami ukwazi ukuthi ungitshenise yabo manje usiyabheka usukhuluma usiyaphamboma usukhuluma into ungaboni yabo lapho ngisuke kukhona engizokugaina ngoba uyabona ukuthi la engikwenza ngiphuma eceleni lengiqhubeke nalendlela engihamba ngayo ngoba manje uyabona ukuthi umqondo ukhona kuphela ngaso engadidisa ukuthi ngiqile kakhulu edamizweni nanabangani abakhohlisanayo uyiyeke kanjani ihunga lo wehunga fesu kade ngisangibuza lo story sakhonkolo okay shuthi ngiyophanta eMedenhof okay shuthi ngisahustlisha shuthi sisukumizane nalo security lisi liyangithusa ngilikhipha imvubu lisi liyangithusa shuthi ngisi ngiyahlehla kanti ngihlehla qhamuka imoto isivinini iyanyuka yabo le ndawo esusana kuyona ikhona angiboni and futhi angimunga le ekhoneni ngekuzwe imoto eqhamuka iza ngala ngoba usithekile usekhoneni yabo ngathuka sengidlulile khona ukuthi sengene emotweni yangishaya ngarola ngawusaza yaphansi yadlula manje bangene kude yabo yama yaphinde futhi yahamba yabo manje ukungixakayo kwakukhona amaphoyisa la kwenzeka lo esikuyishift yokusebenza ongokuthi laba face bangasekhaya bamaphoyisa abaphatha kabuhlungu lonto nomunye ubhuti engikwazi ukumdalula ngegama kodwa omseshi yamphatha kabuhlungu lonto uthi awusikho uselokishini walimala eMedenhof kanjani ngithi mina ngalimala ngashayiswa imoto yama kathiwa hayi ayihambe iphara leli yezwa phiste ebuhlungu kanjani ngikho ngicike phansi ifeso kwama odriver ngabona bebamba amakhanda odriver labesibaclean lama truck yabo ngabona nabantu abasebenza khona lapha egate belunguza bebuka wathi sukuma esikhotheni hamba ngisi kuyasama ukusukume ngiguqa ngedolo ngishaya isiphambano ngicele kubani basekhaya ngisi ngiyacela bogambushe boshaya ngicela ngisize madlozi ngicela ngisize nkulunkulu yabo izinyembe zizehlele yabo
ngitshe mhlawumbe naye lo muntu uzobothi hayi ulimele la ngidabuyele avela atshene lo muntu yize bekude kodwa ngabona ngoba into abajwayele ukuyenza abaningi ngoba thina isithunzi sesu angifuni angayo singiyabagxeka ithina esazenza thina isithunzi sizasekho nje bese sizifanela nephepha nodoti thina yabo ngoba indlela okwenza ngabona washo ukuthi shaya imoto fesi iphara lelikhohle ilona yizwa leyo nto fesi ihliziyo amabuhlungu fesi ungakuthi nabo ngathi ngibachazela abafisi laba abasebenza ngaphakathi labantu bangasekhaya yabaphatha kabuhlungu lo nto bathi fesi kusafanele simbone lo muntu owenza into kanje ngoba kwangafanele lo muntu ingahambi ngoba kuyicala ukuthi ushayise umuntu uhambe yizwa lo nto ngoba yena ufuna ize nasesibhedlela yizwa lo nto hayi ngisi mina ngiyakuzwa ngoba wona kuzobe ngazuthi ngifuna ukumbopha noma kanjani wathi hayi kuthi kuphela kufanele ayakwazi okuronga kuhlukanisa okurong no-right yize bese nithathwa kancane kodwa manje lento ayenze kube woshona kokuzoba yini yayibo lonto ngathi mina uyabona uqinisile ngoba angiboni ukuthi wabona ukuthi ngalimala kangakanani njengoba nami ngangayitsheni ukuthi ngiphukile ngangiyitshela mhlawumbe nginyelile ngaze ngezwa ngoba sengisesibhedlela ukuthi hayibo uphuke phoqo ngathi mina ngiphuke phoqo base hayi uphuke phoqo engaboni seyishuthi sengizohlinzwa ngifakwe le nsimbi yakhona ngifaka ukhonkolo ngalaliswa lo 3 days lo. Okay, ngicele i-pass out ukuthi nginenkinga la yokudla ama-drugs ngichazela udokotela osithi manje asinawo thina treatment yabona la asithi okay ngicela bandla ukuthi ngihambe kwi-cathedral khona indawo eyikhe yosinawane yabantu ababhemayo ukuthi munenkinga mufudinga ukuthi ubekele bona shuthi inamba olady yayikhona lapho manje ngoba ngifuna ukubazisa ngoba ngesinye isikhathi nginokushayiswa imoto emgaqweni kanti kuyinto yasemsamo yabo khona la khalele yakhona ngoba kwase kunesikhathi ngingasayi endleleni bengangazi ukuthi ngiyaphila ngiyadla ngenzani singashona kunjani yebo lonto ngabuye ngabheka nento efana nalezo ukuthi nawo lokho ungenzeka ukuthi shuthi izinto zasemsamo asithi hayi angibazisi mfethu ukuthi ngilimele ngisesibhedlela ngishayiswe imoto yebo hayi ngihambe udokotela ngenzele i-pass out ngiphume ngihambe ngiyothola inamba ngafona hayi lifike already ngilichazele imise ngilicela lingiphathele i-methadone okay lafika ne-methadone shuthi nga-dischargewa after 6 days ngoba ngahlala 6 days ngahamba ngayilokishini shuthi ngayidlela ngaphuza i-methadone yabo shuthi ngakwazi ukuthi ngithole ukulapheka ngoba ngangivese sengifuna ukuthi ngibe sondele eduze komndeni ney'ngane zami ngibe seduze kwazo ngikona ukungisizile lo shuthi ngingasho ukuthi ukulimala kwami kunako ukwazi ukuthi kungisize kuloko ohlezi ungiyakona ukuthi sikakhula phela manje ungakhuli ngomqondo khula nangezenzo yabo lonto ngoba unzima ukuthi ukhule ngomqondo kodwa manje muhlangana nabantu still bakubona usayilento iyona shuthi lento oyishoyo into ungafuni ukuyenza into oyikhohlisa ngayo yabo lonto ngingakho nami ngiJesus ngithole lethuba lokuthi ngibuye ngizobachazela abalaleli ukuthi kwaba kanjani bangabe ngazi ukuthi nale mali ababeyifayile shuthi into engangiyoyibhubhudla noma into engami ngobhema ngayo yonke cha kwaba imistake ukuthi azange ngibeke eqaleni kwaseqaleni indaba ukuthi i-permit anginayo uma ungena i-permit layithoni kunokuthi ube ne-resource ungalahlekelwa isoko isitoko sakho sonke uma kufuneka uyoskipha kube khona imali oyikhipha ngoba kwayikona lo ukuthi kube khona imali oyikhipha molantini kubugebengu lokho mfethu yabo basithathe for life ungabi ukuthi funeka kube khona 1,500 ozokhipha siphinde sibuye yabo ngoba manje uma walikhipha le 1,500 bahlala after 3 days babuye futhi baphinde bazokuhlakaza futhi sebezohlezi futhi sebezodla ngawo ngoba ngibona ukuthi futhi leyo mali isuke izohathaswa iswe mhlawumbe kubantu abakhulu yabo ubuyele nemgaqweni ngoba mina nawe siyazi ukubuya emgaqweni ukuthi kusho ukuthini singayikhoshisa nje noma silalisa ulimi kodwa kuyingozi ukubuya komuntu emgaqweni
uno 3 days manje usemgaqweni. Ya ngino 3 days ngisemgaqweni. Shuthi uweza wami lemgaqweni kunalento le ukuthi uma wadulinyazwe imoto ushuthi kuba nami ifoni nje sengisebenzisa eyama yabo shuthi sathuka ngihlale ngoba sengihlezi ngisendlini ngibona iTV na yabo nabanye abantu abaningi lokushini bebeze ukuthi awusithi ukhona ukhona yabo ngihlalela neholide lengane ngoba abanye basekho yabo. Okay, shuthi bese kufone elinye indiya lisho libuza ukuthi uselike ngizimina libuza uma uba athi ubameli laba basebenza ngo-road accident fund yabo hawuyithathaphi inamba sayithola la ufaka khona izabantu abasuke belimele esibhedlela balinyazwe imoto wathola lapho. Sengitholile nosizo ngizimina hayi bengalitholi usizo yabo lonto wase okay uzofika-ke lapho mina awazi ukuthi angisize yabo mise shuthi aplan usuku afike lapha ekhaya. Okay, shuthi mase yangikhipha amafayili afuna ungisayina ngithi mina ngeke ngikwazi ukuthi ngisayine ifayili ngingayazi indawo engisebenzela kuyona ngoba abanye bakwenza lokho kanti sebezogebenga bahafuna ukuhamba nemali yabo ngento zabo. Ngicela ukuthi nihambe nami nongitshengisa la nisebenzela khona. Okay, sihambe kanjalo size nabo la eThekwini ngoba le indawo yabo enye isemhlanga. Okay, size nabo la eThekwini shuthi mase sifikile la eThekwini mase eyangitshena ukuthi okay kusasa fune sihambise King Edward siyolanda i-file ngoba kuzodingeka i-file le enomniningwana yakho ukuthi walimala ngosuku ukuthi walinyazwe imoto kanjani wafakwani emlenzini walimala umlenze kanje yabo lona kuze sokwazi ukuba sohamba soclaima ukuthi ukwazi uthola imzuzo kule accident yakho. Uphinde futhi siswele nanobufakazi ukuthi buyiphantela ukuthi uthole something hayi mhlambe wayoganga noma wayontshontsha noma wenzani cha wayoyiphantela yabo. Asithi mina okay ayikho inkinga-ke singahamba ngoba befike ngemoto ngeza kanjalo-ke la eThekwini shuthi ngihlangane nobafo-ke mesithi ubafo lo asebenzisane nami ukuthi angisize ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngize la ekhaya. Wangitshela wathi sigazi ngangikade ngifuna phela ukuthi uzoshare isitori sakho mfethu. Asithi mina yazi bengifisa nami mfethu ukuthi ngishare ngoba khona ubhuti oyisitobo sami osebenza phesheya kwelwandle owezwa isitori sami ngishare shuthi waseyathumela ukuthi ucela ukuthi ningifunele lofana waGambushi ngoba ngezwe ukuthi usenkingeni yama-drugs and futhi wayekade esebenza kahle asinethi unane-defense zagesi. Angithandi umuntu wasekhaya aphelele phambi kwami kanje. Ngizokwazi ukuthi ngimsize ungenani ukuthi ufuna ukuya rehab ngimthatha ngimise rehab khona phesheya phinde ngimtholele umsebenzi khona phesheya kwelwandle. Lo story ngisithole njengoba sengifike ekhaya ukusho kona ukuthi nazi idalwa ziyakwazi ukuthi zilimaze kanti seyifuna ukuthi ubuyele ekhaya ukuze uzokwazi ukuthi uqale enye impilo yakho kabusha. Ngaloko ngakuthola ngoba omncane ozalwa nobaba ohlala kephi ePortshepstone. Mina ngimbuza uthi kwafika umfana wayisiwa kwenye indawo kuthiwa iseThundeza ngoba thina ekhaya iseNombuso. Kwafika umfana wayisiwa eThundeza ohlala ubhuti wakho senza phesheya emthumile ukuthi wayekaGambushi lapha obuza ngalo mfana lo ukuthi uhlala eThekwini ukuthi bangangitholela yini inamba yakhona yabo. Kwabe into kanjalo shuthi noba omncane wangayithatha serious ngokulonto ngoba wabuza wafona wafonela uma wathi uma hayi lo useThekwini yabo kanti ngizolimala ngibuye base wangitshena ukuthi kwakhona ubhuti ofisa ukuthi angisize into kanjalo-ke le Silka ngizovela wami ubuyele ekhaya ngoba yonke lento oyichazayo ya 3 days uhlangane nomfowethu okumele uze la ekhaya. Angifuni kube ihawu lakho lokuhlala la emgaqweni ngoba iqiniso laziwa yimina nawe ngokubuya emgaqweni mawukade useyidakamizweni. Iba indoda ubuyele kini angazi ngoba uthe awakaphumi kongidi usabhema ongidi. Ya ngicela nje ukuhlambulula lo i-heroin unga iyona ekade ngihlanyise ekhanda ngenzise ongekho.
Kodwa ngoba ngangikade ngibhema yona ngibhema ngiyide kuthiwa i-Mandrax ibhathini. Iyona-ke ibhathini iyona into engasho ukuthi bengisebenzisa ekusafuneka ukuthi nayo ngilo ngoba kulesi dakamizwa lesi awuvele usuke usibhukuye yonke into same time. Kunzima, kuba nzima. Lento ingakho ngithanda ukuthi ngiyishere ukuthi umzali uma kukhona ingane yakhe ebhemayo kudingeka ukuthi ayitotose like ingane esanda ukuzalwa. Enze sure ukuthi uyinikeza yonke uthando, anikeze uthando lolu oluthusayo ukuze nayo izoba nalo ugqozi lokuthi uma uyangithanda ngoba lento ikwenza ukuthi ube nenhliziyo encane. Mekwenzeka ukuthi vele ufikelwe nje uthi udube uphume endlini uhambe uyobhema ukuze uzokhipha i-stress, kanti ila usuyilimaza khona uthi mhlampe busuhlale isonto lonke. Ifana njengalento ukuthi uboshwe uhambe ejele, ufike ejele uhlale u5 months noma uhlale u6 months isuke isiphumile egazini, kodwa still ukuphuma kwakho ngosuku lokuqala uyakhona uyobhema. Yabo ukuthi lapho usuke usuyilimaza kakhulu futhi, yebo. Iyona-ke lento engichaza ukuthi mekuthi ukhona umzali oyimisele ukuthi ingane yakhe iyeke ahlale nayo, ayitotosa isathise kwengane esanda ukuzalwa. Enze ngaso sonke amandla akho ukuthi uyinikeza uthando, uyinikeza konke ekudingayo, yabo. Izogcina iphumelele ukuthi iyeke, yona iyayekeka iwunga ukuthi kufuneka kuyitshena wena nanokuthi futhi lo oseceleni akusaphothe ngawo wonke lokho kujwayele ukwenziwa ema-rehab, yabo. Ngoba nakhona ema-rehab siyakwazi ukuthi sisaphothe ngayo yonke indlela ngoba bazobe sebefundisiwe ukuthi umuntu osuke egcile kwisidami, kwi-drug, ese-addicted kwiwunga, umuntu okufuneka umthathe kanjani, umuntu okufuneka umtreat-e kanjani, umuntu okufuneka umphathe kanjani, umuntu engafuneki ukuthi ahlale umoya wakho uphezulu ngoba manje uma uphezulu uzogcikeka adube ahambe ngobani uselawulwa iyona lento le. Ngoba phela lento le isuke ikulalela ukuthi engathi ungahlezi uyibhema isekuseni semini ntambama, isekuseni semini ntambama, yabo. Iyona-ke lento engithanda ukuthi abantu abafisa ukuthi iy'ngane zabo ziyeke benze sure ukuthi bayazipha uthando ngoba inzima yona. Angifuni ukuqamba amanga, isidakamizwa esiwumbulalazwe edlula utshwala, edlula yonke into. Sedlula impi. Sidlula impi, sidlula yonke into. And futhi okodwa engikubonile njengoba ngifikile la eThekwini usuku lami lwesibili, ngingazi usuku lami lwesibili akulona ulwesithathu ngoba ngasuka ngangithangi. No, kumele ubuyele namhlanje. Ngiyangibona vese kwayizolo bengizohamba sisuke saphambana nawe ngoba bengifuna ukushare story ngoba manje ngeke ngivele ngisuke elokishini ngize ngila ngangithola. Izolo ngisuke ngahlala noMfeso lo ojwayele usorganizela ukuthi size la, washo imnqobo wasisika ngicela ukuthi ufike share le story sakho. Ngazi mina Mfeso bengifisa Mfeso ukuthi ngishare ukuze ngizomchazela nangobhuti wami lo sebenza le kade fisa angisize ngoba ngisadingeka ukuthi ngithole olunye usizo, ngisizakale ngenze ezinye izinto eziningi, yabo. Siyabonga ndoda ukuthi ufike lana uzoshare istory sakho, wazise nabantu ukuthi kuqhubakala nempilo yakho because abantu bayabhala abantu. Sicela usibuyisele ubani, anti imost yenu uma ningasekho la nihamba ningafoni. Yabo nje umuntu ofonayo, yabo uManana uBrown bayafona, ba-right futhi la bakhona. Njengoba kade ngichazile ukuthi into edala lo ukuthi ukhumbule la uzoshare istory sakho njengoba kade ngishilo waseqaleni ukuthi ukushare kwethu kuyasinikeza ugqozi lokuthi ikona then usophumile esidakamizweni. No, yazini ngaba namandla kakhulu ukuthi uma usekhaya ubusuphumile esidakamizweni ungifonele WhatsApp. Yes, WhatsApp lokho kuzokukhanda ukuthi uqine.
ube nanogqozu, lolu gqozu olufuna emndenini wakho uzolithola kimi, ngoba mina ngizolokhu ngithi qina usuku nosuku up until uzuqine ngempela, uqine ngempela. Lento ukuthi umuntu avela anyamalala ahambe uzumbone futhi ngoba esesenkingeni, yini ke leyo uzoyibizwa ngento njengaleyo. Akukho right lo, ngoba ngisho kufana nanawo lo ithuba ekade lifikile, mase kuthiwa khona ithuba elifikayo omunye ongidingayo ukuthi angisize, uzongisiza kanjani ngingatholakali? Ya ngoba mina uzothi manje yabo, ngisafisa ukuthi ngibe nalo ikhono lokuthi ngiqhubeke ngisebenze, yabo. Manje bazongixhumana nami kanjani, bazothola ngami kanjani ukuthi uSidga usayibambile, uSidga usawiloko asitshena kona noma uyasikhohlisa, kufanele kwazi-ke lokho. Yeah. No, abantu kumele bethathe inombolo yami yocingo, bayayazi naye lo muntu wagambushe kwakubela fonele mina uma ekudinga ngempela, ngoba mina yimina enginazi singitholakala nina bendlale nophapha ekhanda kamenzi, ndaba lo muntu umemeza athi ekhanda lithi igula likaJama lichithekile, naba kamputi bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo. Mawusubukezwa wafika la ukusho ukuthi sidla amaningi esakeni. Siyabonga support uhlelo kwese kuhlelo, nangu Silka nembona usaphila. Zikhona ke idakamizwa obekade eyisebenzisa aseyinqobile noma asalwa nazo, ezinye asabhizi uzama ukuphuma kuzona. Siyabonga kakhulu bafowethu ukusupport uhlelo lolo lokuqwashisa ngezidakamizwa. Ngiyaphinda ngobude bendlela umphako uyabola, okungenzeka ukuthi ngobude bendlela esesihambile si-MPTV1 kungenzeka konke esikwenzayo senikuthatha kancane, senikuthatha light, kodwa kuyiqiniso ukuthi sisewumabona kude oyibophezele ekuqwashiseni isizwe, njengoba nizwa namuhla uSilka efike ekhuluma into enkulu, isimanga ekhuluma into enkulu engicabanga ukuthi izosiza abantu abaningi ngokuba nolwazi, ngoba siyayibona ingozi eziningi ezenziwa ama-truck, kodwa asiwazi imbandela ngemumva kwako zolezi ingozi lezi zisukaphi. Namhlanje usikhulumela into engicabanga ukuthi izosiza abantu abaningi futhi izovula abantu abaningi amehlo, nanokuthi njengamanje I think kumele kube umthetho ukuthi i-truck before liphume kumele alibukisise udrive, yena ngathi nje ngoba usephumile wangena wathatha islip mhlawumbe sekulayishe uyaphuma uyahamba, kanti usehamba ngethuna lodwa. Futhi kumele kube umthetho ukuthi mayekade emile lapha amkhona noma ngabe idolobhana noma mhlawumbe umgwaqo bephumula noma benzani, before asusa i-truck akavuke ajika a-check intamba, check zonke izinto ukuthi zihamba kahle up until a-check ukuthi into ihamba kahle, bese ke angena etruckini ahambe engaze ebe umuntu osehamba ngethuna futhi adala amathuna, adala izintandane, kwanaye lahlekelwe umsebenzi, ingane isisale ingadli ngenxa yesiphukuphuku esisodwa nje esidla idakamizwa esona impilo zabantu abaningi. Ngokonakala kwempilo yakhe eyedwa kugcina sekonakala impilo zabantu abaningi. Ngakho ke siyabonga bafowethu, siyacela nileseke uhlelo njalo, join membership, press subscribe button, ucindezela nebheli, ucindezela wakho ibheli uzokubeka emathubeni amahle akhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ucingo lakho ukuthi mawungena phansi zobususolela isiqephu sangalelo suku. Igama lami ngoprofessor ngingwakamkhize, ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothina kamandlakazi. Ngakho ke sengincenga